ijoro ryo kwitegura, wazinga karago, wazinga matera simbizi, ariko nagira ngo nkubwire ngo CNDD-FDD bya byago 9 byibonekeje kwa Farawo kugeza ku cya 10 cyamuhitanye. Buno Evariste Ndayishimiye CNDD-FDD mugeze ku nyanja itukura kandi muri impumyi, ntabwo muzi ko Imana igiye kubatsindamo rwahuzuriye. Kuko buno tuvugana ingabo zo mu kirere, ngewe mfite amakuru yizewe, kurahira n'icyaha ariko ibi ndabirahire, zamaze kugera ku butaka. Ingabo zo ku butaka zamaze kugota. Ibintu ubwira bivuze muri iri joro mbihanuye ku murango, kuko mbere turimo ingabo zirwanira mu mazi. Mumbwire mbabwire intara ibi bintu bigiye kubomokeramo. Rero opposition nimushaka mushimire Evariste Ndayishimiye, igihugu akigejeje mu maboko ya opposition. Noneho rero igihugu Imana irakimwatse, igihaye uwo yatoranyije. Buno tuvugana rero ingoma zigiye kuvuga, rya darapo rimanurwe. Buno tugiye kuvugana umuyaga nk'ubugiye gukatika. Buno tuvugana ibigiye kwibonekeza ni bimwe by'uko abantu batagomba kuragwa Kanani, murasigara hanyine muri iki kiyaya. Ntabwo mwongera kuduga umusozi ngo mujyi Kanani. Ishima yaragiye gucaha na Hagayi, Isaka na Sara nabo banyure ngaha na Abrahamu. Bintu bigiye mu buryo. Noneho rero intambara yo muri RDC, intambara y'u Rwanda, izi ntambara zose Imana ishyizeho akadomo. Rero ndi generali, aya makuru y'ijuru cyangwa se update y'ijuru ntabwo byari ngombwa ko nyararanage. Oya, kuko igitondo cy'ejo ibigiye kwibonekeza, hari igihe mwavuga ngo kutari watubwiye kandi uri umuhanuzi. Rero aho kunigwa n'ijambo zanigwa n'uri bwiye. Reka mbabwize ukuri, nta banyamasengesho mufite iyo mubagira ibi muba mwabibonye. Reka mbabwize ukuri, nta rwego rw'iperereza mufite iyo murugira. Sahizi igihe message zingezeho, amafoto yangezeho, mpumurize abarundi bose barushye baremerewe. Imana iri mu kazi. Hari umuririmbyi yaririmbye ngo Imana iri mu kazi. Mugiye gushima kwinjira mu mashini. Nta mvura idahita, nta joro ridacya, kandi nta kigeragezo kitagira iherezo. N'iki Imana igishyizeho iherezo. Ndabivuze kigomba kibe homboka cyangwa cya mukongomani. Je ni General Martin. Kandi mbwire umuntu wese uteze ugutwi, nta munota, nta segonda, nta kwibeshya, nta kuvuga ngo squat yariyo yose. Never buy expired. Buy. Nukuvuga rero Imana yagaye ubutegetsi bwa Neva. Ntimunyikorere nk'umuhanuzi, igihe ntabwo nimika sinanimura. Harimo abantu bahita banyikorera ngo reba ngo uhiritse ingoma, ngo utembagaje ubute. Oya, muvebe Kristo. Opposition, abene gihugu batari bake bagaye ibintu bya Evariste, n'Imana irabigaya. Nukuvuga ngo ibindi bisigaye n'abantu bifitiye ubwoba babura aho bavugira, batagahanga batakamena. Ariko mu busanzwe igihugu ngo ntigitanga kirarwanirwa. Rero intambara irabaye, intambara irateye, intambara irinjiye. Nukuri badede, niba ibi bintu mutabibona
mutaranabibonye muri impumyi, kandi impumyi iyo irandase indi zose zigwa hehe? Mu cyobo. Ni ukuvuga rero ingabo zigiye gutera igihugu cy'u Burundi, igihugu cy'u Burundi mu ijoro Burundi burategwa urebe ku isaha yawe. Hari igihe umuntu aguhanurira ikintu, umuntu akakubwira ikintu ukajya kugishakira mu muceri uhaze cyangwa mu ntege nkeya urimo, nkubwiye ngo ingabo zinjiye, ingabo zazengurutse. Kandi muri uyu mugoroba, aka kanya, uyu mwanya, nakubwira ngo ni ukuri, pfuka musenge, buroga, rira, taka, kuko navuga ngo byayangaye cyangwa se bibaye bibi cyangwa se biragoranye. Imana gufata umwanzuro no gufata icyemezo cyo gutembagaza no guhirika no gukuraho CNDD-FDD, nuko amahirwe yose yabahaye nta n'umwe wigeze ayubahiriza, nta n'umwe wigeze ayumva, nta n'umwe wigeze ayemera, nta n'uyashaka, nta n'uyakunda, nta n'umwe unavuga ngo reka mbe muri icyo gishingo. Ni mu nyungu, umuntu wese ari mu nyungu ziwe. Niyo mpamvu ntabwo igisoda gihuza n'igipolisi, igipolisi ntigihuze n'igisoda, abaminisita ntibahuze na perezida ntahuze n'abagaba bakuru b'ingabo zo ku butaka n'izo mu kirere n'izo mu mazi. Niyo mpamvu nta rugamba na rumwe mutsinda ruba urugamba rw'ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa cyangwa ibyo donc icyo mugerageje gukora cyose hari amaboko ari kubarwanya, ariko ayo maboko nayo ntimuyabona. Mumeze nka Farawo haje imbaraga asa ntiyamenya ko ari Imana izimuteje, haza inda ntiyabimenya, haza ibikeri ntiyabimenya, haza ibibugu ntiyabimenya, amaraso umutuku ntiyabimenya, hapfa ifura ntiyabimenya. Kubera iki Imana yanangiye umutima Badede, muzi iri kubakurura ibajyana, muzi biri kutera, biri kotota byerekeza. Kubera iki Abadede habaye ko mwihenda munibeshya, ntimugire iyerekwa nihishurirwa ngo musenge, mukishinga ubuvugishwa bw'abantu b'abakukuruke b'abatama babazanira amashikanwa. Umwenda warasatutse ngo umuntu wese yigerereyo. Kubera iki biba byose mutabyihweza ngo murebe icyo bihatse? Ubundi mwakabaye mubura amase, mwakabaye mubura amahera mvama. Niki gikwiye kuba kibura? Nta na kimwe. Uyu ni umutego, inyanja CNDD-FDD mugiye gushiriramo. Nta n'umwe uri burokoke iyi nyanja, nta n'umwe uri buyirokoke. Kandi mbikubwiye mbizi, ijoro rirakubye, isi icuza umwijima, icuza umuborogo, kandi ijoro riraguye, kandi ibyago n'akaga n'ishyano rigwiriye irindi kurimo. Hano rero Imana ubwibaza ngo ufite iki? Ngo ufite inkoni. Mwihagarerere gusa murebe Uwiteka. Uru ni Uwiteka ugiye kururwana. Kubera ko ntabwo CNDD-FDD ntishobora kwegura, ntinashobora guha abandi bantu babishoboye ngo batware. Oya, kandi Imana ntishobora kuza mu gihugu kirimo amahoro, kirongowe neza, koko niyo yimika. Ariko igihe cyose abene igihugu bari mu kaga, bari mu marira, inshuti yanjye, hagarara ubone ubwo akaga karasimbura kandi kaga, ishyano risimbura irindi shyano. Kuko ibi ndi kukubwira mbihagazeho. CNDD-FDD ndayishimiye, arabavangiye, arabiciye, arabarumbiye. Evariste Ndayishimiye, opozisiyo yose irwanya Burundi, umuntu uzabona Ndayishimiye azamugurire Heineken, nabonye akunda Amstel, azamugurira Amstel. Ariko Ndayishimiye atayobora uku, ingoma y'abahutu yari kuzamara iriya myaka 500 rwose nk'uko bayivuga. Ariko ikintu gitumye Imana ibaka ingoma, ikintu gitumye Imana ibambura ingoma, nuko mwayoboye muri stress, mu kajagari, mu busuma, mu manyanga, mu kinyoma, mu kwikubira no mu kwikwiriza ko hakabura ukuyobora
mu buryo buboneye bugaragarira amaso y'Imana. Ntabwo igihugu rero bakiyoborera ahantu hatabona cyangwa hatagaragara. Reka mpanure koko ibi birarebage byananiye abajenerali, ibyananiye bariya na bariya birarebage. Mungu asifiwe sana. Nimwitegure muri uku kwa mbere, nimwitegure muri uku kwa mbere, mbisubiyemo, mwitegure muri uku kwa mbere. Data, umwami Yesu n'umwuka wera, mu gihugu cy'u Burundi, mu gihugu cy'u Rwanda, mu Bugande, muri Afurika, umuriro wose mwacanye Imana irawuzimije. Ariko iwuzimije hari abantu Uwiteka yihoye. Ni ukuvuga ngo 2026 harimo intambara ebyiri. Hari intambara y'Uwiteka, hari n'intambara y'abantu. Kandi ibyo byose biri muri aya mezi twegereye. Ni ukuvuga ngo Uwiteka ari mu ntambara ngo ashyikane abantu i Kanani. Abantu bari mu ntambara ngo umwana Yezu atavuka, nanavuka bamunike. Abantu bari mu ngwano kugira ngo Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, Emmanuel bikanze ko agiye kubasimbura. Ni ukuvuga rero hari ikintu kiri kuzerera, hari uruntu rwabyimbye, abantu bari kwikanga. Iyi ntambara mubona abantu bari kwikanga, mu busanzwe ni kwa kundi abantu baba bumva cyangwa bakareba ariko ntibakurure, ntibamenye, ntibafatishe, donc bikababera ihurizo n'urujijo n'urungabanga ariko ntibafatishe. Ni ukuvuga rero gukuraho ubutegetsi bw'u Burundi, intambara barayibona, bari kuyireba ko Burundi buri CNDD-FDD irangiye cyangwa ivuyeho, kandi ivuyeho ku mpamvu z'uko nyine idashoboye. Kandi kuba idashoboye ni uko yiyubatse nabi mwitangira, ngo utangiye nabi cyangwa se usitaye nabi burinda bwira. Batangiye nabi, urugendo rwabo bita bigenda mu ibarabara bihengamye, biyumbayumba cyangwa se bimeze ukuntu. Buno rero decision y'Imana muri uyu mwaka turimo, muri uku kwa mbere n'ukwa kabiri, muteganye iki, mwitegura iki, harabura iki, hashigaje iki, hagiye kuba iki, harakorwa iki. Imana itabare. Umviriza ibi bikurikira. Nuko yasezeranye ifite imbaraga, yasezeranye ifite igisoda, yasezeranye ifite byose mu biganza kandi ishobora byose. Ntabwo yo rero ibasha kubanza kuvuga ngo Amerika ngo turayisaba, oya. Nababwiye ko ari umwanzuro Imana yanyujijemo, irambwira ngo mbitangaze cyangwa se mbivuge. Rero mwitegure. Dawidi aravutse mu buryo bw'akazi, mu buryo bwo gukora. Dawidi yimye ingoma mu buryo budasanzwe. Uburundi busa naho bucaniwe itara ridasanzwe, nubwo hari irindi ribanshije kubanza kuzima. Nubwo mwari mu gihe cyo kugeragezwa, mwari kuri Yorodani kuhageragerezwa, ku nyanja mwarahageragerejwe, mu Bugaragwa mwarahageragerejwe, ariko ubu nabwira abarundi ngo nimuhumure koko mbonye ingabo ziza gutabara. Kandi nta nzambamo, kandi nta nubwo ndi bukubwire ngo utegereze mu kazoza ahazaza igihe bizabera, oya. Ndabivuga nkubwire ngo tegerezwa muri aya mezi abiri, utegereze muri aya mezi abiri, yego urebe ibintu Imana igiye kwikorera. Imana yabwiye Abisiraheli ngo Musa, nicyo gitumye untakira, hagarara ku nyanja gusa urebe ibyo nikorera. Ngo ufite iki? Musa aravuga ati mfite inkoni. Ihagararire gusa. Imana irongera ibwira Abisiraheli ngo nimutambike. Reka mbwire abantu bagowe, barushye, intwaro yabangamiye, kandi koko hari igihe uvuga uti perezida ndamurenganyije, abantu bakora neza, ni ngewe mugome, ni nge mubi. Ibintu Eliya yahanuriye Ahabu, bigirwamana byari bihari, Imana yarabirebaga ikabibona. Ikibazo cyo gusenga Bayali na Dagoni cyari giteje ingorane mu gihugu cy'isezerano. Ibintu ndi guhanura muri iki gihugu cy'u Burundi birahari ntibihari, biraboneka ntibiboneka, birigaragaza ntibyigaragaza, biratomoye ntibitomoye. Bityo rero twere guhendana, twere no kuryajyana,
ahari abagabo ntihagwa ibara. Imana ikimara kumva ubu butumwa n'ubuvugishwa nuko yabonaga ko bihari kandi ari byo igomba kubikemura. Ugiye kwinjira mu gihe cya 2026 kugira ngo uhindurirwe izina. Ugiye kwinjira mu gihe cya 2026 kugira ngo platform yawe ihinduke. Intambwe zawe Uwiteka azubake, amaboko yawe ayubake, uruhanga rwawe asukemo amavuta, uhinduke ugomba kuba we w'Imana yaremye. Nibo abantu bagiye kubona, kandi umugambi yakuremeye ni ugiye gusohora, kandi icyo yaguhamagariye nicyo ugiye gukora, kandi icyo werejwe nicyo urabacyo. Uyu munsi wa none rero waritiranyijwe, abarozi barakwitiranya, barakuroga bazi kuri mwene wabo ntiwapfa. Buno rero umubiri ugiye kwihakana uburozi. Inyatsi yarakwitiranyije izi ko inyatsi zigufata. Oya, Yesu yanesheje isi, anesha umubiri, anesha shetani. Uyu munsi wa none Uwiteka yambaye icyubahiro no gukomera ku buzima bwawe, ku buzima bwanjye. Shina ragwana ribarikiwe. Reka ahubwo nkubwire ngo eske amatwi yawe azibukiye kumva uri umwe mu baragwa? Amaso yawe ari kubona iyo uri kujya n'iyo uri kuva? Akanwa kawe karabumbukira karatura ko Yesu ari umwami n'umukiza? Na cya kirara cy'inzererezi Yesu yaracyakiriye. Uyu munsi rero nubwo Yosefu yagambaniwe, ariko isezerano ryarasohoye. Ndi kuremesha, ndi kubwira abantu ngo ndi mu mwuka kukubwira ngo itegure tujabuke, koko nta yandi mahitamo. Kandi ndi mu mwuka wo gutegeka, ndi mu mwuka wo guhanura, ndi mu mwuka wo kwigisha, ndi mu mwuka wo kuvuga hariya na hariya, kuko turi mu kwezi kwa mbere, itariki ngira ngo nenye. Hano rero biguma byoroha. Tugomba kubona uwadusezeraniye, tugomba kubona uwabambwe, tugomba kubona icyo yavuze kandi gisohora. Shina ragwana ribarikiwe. Uyu munsi wa none rero isezerano ni ryiza. Abamama barasohorezwa isezerano, abakobwa basohorezwa isezerano, aribo bigeme, ugwaruka mu basore, mu batama, mu batamakazi. Isezerano Aburahamu yararibonye. Imana ishimwe cyane. Ntabwo isezerano riza ngo rirondere uriya cyangwa uriya, risiguye cyangwa rigere. Oya, isezerano niba Imana yararikubwiye. Simiyoni yararibonye, yarashaje, kandi isezerano Nawomi yararibonye, kandi nawe ntago byari byoroshye. Mungu asifiwe. Isezerano Yesaya yarahanuye birasohora, umwana w'umuhungu twaramubonye. Uyu munsi wa none rero eske uhagaze hehe? Telefone yo mu mwuka, ibikorwa byo mu mwuka byawe nibyo biri buguhe kuba uwo ugomba kuba we. Mungu asifiwe. Rero uyu munsi wa none witeguriye kuba umwe mu bahizi, mu ntore, mu bantu b'ibitangaza, mu bantu badasanzwe, mu bantu bakomeye cyane Imana yironkeye mu bise n'amaraso by'umwami wacu Yesu Kristo. Mungu asifiwe sana. Nukuvuga ngo isi yavaho n'ijuru rikavaho, ariko amasezerano agomba kuzura. Kandi uko Imana yatanga yakomejwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Reka nkubwize ukuri, nushaka uwo warabirose yenda utanahari, nibashaka baba barabihanuye yenda bakubeshye, bipfa kuba bivuze ngo Imana iravuze ukabyizera. Byose bishobokera bizera. Nushaka uri hawe rimaze icyumweru, nushaka urimaranye imyaka 100 cyangwa se nkani cyangwa 60, icyo nzi cyo nuko abiringiye Uwiteka tumeze nk'umusozi wa Siyoni ngo uhora uhamye utanyeganyezwa. Kandi uko imisozi ikikuje Yerusalemu niko Uwiteka agota abantu be. Uyu munsi wa none iby'intambara, iby'abarozi, iby'ubukene, iby'inyatsi, ibyo byose akaje gahimwa n'akakazanye ntacyo biri bugutware. Hagarara hamwe gusa, biguma byoroha. Daniel yaratabawe, kandi ntako batari bagize. Bacanye umuriro bawucana iminsi 7, basonjesheje intare bazisonzesha iminsi 7, ariko isezerano rirasohora. Aburahamu yavuye mu mihango, Sara yava mu mihango, ariko isezerano rirasohora. Bite Lazaro yarapfuye, barashyingura, barakaraba, baragandara, birarangira, ariko isezerano risohora. Yesu aramuzura. Uyu munsi wa none nje afite ibyiringiro yuko igiti cyatemwe kigiye gushiboka kikera imbuto kuruta n'izambere. Kandi icyo bakigana ngo iruhande rw'amazi adasuma ndetse no ku mugezi. Uyu munsi wa none rero
reka mbwira abantu ngo ahubwo mwitegure ya mata ni wowe uzayanywa, bwa buki ni wowe uzaburya, za nyama ni wowe uzazirya, kandi iri juru ritoya ugiye guhabwa riraguhesha ijuru rikuru twasezeraniwe. Bibiliya ivuga amata y'umwuka, Bibiliya ikavuga n'amata asanzwe, ikavuga ubuki bw'inzuki, ikavuga n'ubuki bw'umunezero, ikavuga igihugu cy'amata n'ubuki, ikavuga Kanani. Ni bande bagiye kuyinjira Kanani? Reka nguhereze ikiganza nkubwire ngo karibu muri Kanani, karibu muri Yerusalemu. Mungu asifiwe. Reka nkubwire ngo dufite isumba ishobora byose. Yagize isezerano ku gihugu, igira isezerano kuri wowe, igira isezerano kuri jewe. Reka tuvuge ngo abantu bararose, abandi barerekwa, abandi barahanurirwa, abandi baravugishwa, bose bavugishwa igihugu cy'amata n'ubuki, bose bavugishwa ijuru. Intego y'Imana, umugambi w'Imana ni ukukuvana mu bwiza gushyira mu bundi, ni ukuguha mu isi inyishu, ndetse ya nyishu yo mu isi ikaguhesha n'iyo mu ijuru. Ni ukuvuga mu isi uzabona ijuru rito, ubone n'ijuru rikuru ryasezeraniwe Aburahamu na Isake na Yakobo, ndetse igishyitsi cya Dawidi, intare yo mu muryango wa Yuda. Yaravuze ngo ese nabaha umwana wanjye Yesu Kristo nkabura ntikumubagarira, kumukugabirirana n'ibindi byose nkenerwa. Ukuboko kwawe gukeneye inzu nziza, ubuzima bwe bukeneye umuduga, ubuzima bwe bukeneye kwambara no kurya no kunywa. Turi muri Afurika, ibyo bintu twese turabishonje cyangwa turabinyotewe, ariko uwera kandi w'ukuri uwicaye kuri ya ntebe aravuga amagambo yeruye ngo biremwe none hareka mbivuga uko nguko. Buno rero intambara zasuriranye zo kubuza bamwe kujya i Kanani no kugira ngo zibasigarane. Niyo mpamvu ibihugu bishaka kurwana hagira abantu basigara, hagire n'ababandanya. Niyo mpamvu mu butayu ibigeragezo bibaye byinshi, hagombaga kugira abasigara hakagira n'ababandanya. Niyo mpamvu abantu basubiranamo, niyo mpamvu abantu bahita bajyana, niyo mpamvu abantu batari guhuza, niyo mpamvu haje urungabangabo. Ariko Bibiliya iravuga ngo abagabo Imana yishimiraga, Kalebu na Yesu barakomeje mu rugendo rujya i Kanani. Reka nkubwize ukuri, umukristo akwiye kugira amaso areba imbere mu by'isezerano, mu by'agakiza. Umukristo akwiye kugira amaso areba imbere mu by'ubugingo no mu by'inkomezi. Mungu asifiwe. Umukristo akwiye kugira amatwi yumva data tukiri mu isi, akanamwumva no mu mwuka. Umukristo akwiye kubaho abohoye, ntabwo umukristo abaho aboshye, umukristo abaho abohoye. Ntabwo umukristo ari idegembye. Demokarasi ya mbere iri mu mukristo, independence ya mbere ni umukristo uyibona. Ni ukuvuga rero ibindi byose ni shetani bizana. Ibiri mu nyanja ni iby'Uwiteka, ibiri ku ivu cyangwa se mu butaka ni iby'Uwiteka, n'iki kirere ni icy'Uwiteka. Nagira ngo nkumenyeshe ko niba hari ijambo umvise ngo Kanani, Kanani si ibihuha, si ibicupuri, si n'ibipapuro, ahubwo Kanani Imana yavuze nitwe niyo tugomba kuragwa. Kanani rero imaze igihe iri ku muntu, ariko igihugu cyose kirinjira. Nikimara kwinjira ibisigaye n'abantu barinjira prisoneri. Mugabo rero ntabwo ari bose. Haleluya. Natwe tumaze igihe dushungurwa, tumaze igihe tugeragezwa, tumaze igihe tugoswe, tumaze igihe turwana, tumaze igihe duhendahenda, tumaze igihe duca bugufi ngo Imana itabare. Haleluya. Uyu munsi wa none umwuka wa Aburahamu wo kwizera, abashyitsi batatu baje bamutembereye, yaje muri wowe. Hari impamvu rero uwamuka kuri Aburahamu. Umwuka wa Yosefu wo kwizera isezerano ko rigomba gusohora, uyu uri muri twebwe. Umwuka wa Moridekayi wo kwizera isezerano ko rigomba gusohora, uri muri twebwe. Abakristo niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni udashobora kunyeganyezwa. Duhorana ibyiringiro, duhorana agakiza, duhorana ibyishimo, duhorana ineza y'Imana muri twebwe, duhorana ndetse ubwiza bw'Imana muri twebwe. Niyo mpamvu tudateba ubwoba cyangwa tudatenguhwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Mungu asifiwe sana. Nakubwira ngo aho uherereye hose itegura ibirenge byawe kujabuka Yorodani. Kandi kujabuka Yorodani niyo dushigaje kujabuka Yorodani, tukajabuka twinjira mu isezerano Kanani Imana yavuze. Yorodani ni iki?
Yorodani ni iki? Ni akantu ka nyuma, ni akantu ka nyuma kaba gasigaye kitwa ka nyuma nyine, ka nyuma. Rero iri terabwoba n'ibihuha uri kumva nibyo Yesu agiye gutsikamira, tukabikandagiraho twiyambukira. Niko bigomba kugenda. Ubuhanuzi bugomba kuza bukiza ubugira ngo tugiye kwinjira mu isezerano. Imana yabwiye Gideyoni ngo bamanukane ubageze ku kiyaga, ubageze ku nyanja, ubageragereshe kuri bamwe bari bunyweshe amashyi, ku bandi bari bujabagize iminwa yabo mu kunywa, abari butabara, abari bwinjire Kanani. Ntabwo abantu bose bagiye kujya mu isezerano. Niyo mpamvu Imana yanateganyije ntabwo abantu bose bazajya mu ijuru, nta nubwo abantu bose bahabwa isezerano. Isezerano ni irya Isaka ukomoka kuri Aburahamu na Sara, ariko Hagayi na Ishimayeli bakomoka kuri Aburahamu jamais ntabwo bari bujye mu isezerano. Barundikazi, Banyarwandakazi, muntu mwariye ku Mbabazi TV gatatu, iyo semerera Yesu yaravuze ngo abanjye ndabazi. Mba nkubwiye ngo senga akwemerera kuba umuragwa w'igihugu cyitwa Kanani. Hari igihe tukivuga ukagira ngo turi ku mbuga ngurukanabumenyi dushyushya morale, urugamba, tubwira abantu nyine tubaha courage. Oya, igihugu cy'amata n'ubuki turakijyamo biguma byoroha, zibika zitabika. Igihugu cy'amata n'ubuki turakijyamo mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibwira Gideyoni ngo ntabwo bose bari bugereyo. Abaturutse mu Misiri berekeje i Kanani, bamwe basigaye ku nyanja itukura, abandi basigara mu bugaragwa, abandi basigara kuri Yorodani, abandi bagera i Kanani. Niho binjiye. Bibiliya iravuga ngo buri muntu wese Yesu aramubwira ngo injirira aho ugeze nyine, injirira aho ugeze. Uyu munsi wa none natwe harimo abari muri province, abari mu murwa, abari muri Afurika, abari mu Buraya, abari muri Amerika. Isezerano riragusanga aho uri hose. Marika amaze igihe adoma ku ikimenyetso. Ni ukuvuga ngo mu rugendo Imana yatangije, ikaba ari nayo iribandanya, ikaba ari nayo irukomeza. Niyo mpamvu twasemereye cyane tubwira abantu ngo mwiyandikishe, mube ababihirimbanira, mube ababyemanga, mube ababyemera, mube ababikunda, mube abantu bifuza kuba mu murongo, muri connection yo kuba muri uwo mwuka wo kwakira isezerano. Sema haleluya. Rega twebwe ntabwo turi umurizo, turi umutwe. Bakabona imvura igwa mu mirima ya twese bakatwitiranya, kuko dusangira ibyago, bakabigira kenshi baturusha n'ubutunzi, bakagenda mu modoka wowe utagira niga, imbwa ze zigahaka wowe imbabura imanitse, ariko hora ibyacu saho biciriye, hari igihe kimwe bizasobanuka byose, abana b'Imana tugahagarara twembi. Hora ceceka ihorere, ndumva guhorera k'umukiza Yesu, ndumva imirindi yeragaruka, shuti ihangane aje kugutabara. Inyungu irimo n'umugisha urimo nuko Imana igusoresha isezerano, ukarirya, ukaryambara, ukarinywa, ikiba gisigaye izaguha nijoro. Niba mu isi Imana itarakwiyeretse, ntuyibone, ntikubone, ntimukorane, ntimugendane, kukubwira ngo uzabona ijuru kwaba ari ukukubeshya, kwaba ari ukukubeshya, kwaba ari ukukubwira ngo ndakurema agatima bitari byo. Imana dusenga, isi ni iyayo, irahagaragarira, n'ikuzimu urukundo rwayo rugerayo. Ngo na cya kirara cy'inzererezi rwatumye Yesu Kristo akizana, ngo aragishaka. Noneho
no mu ijuru rugerayo. Uyu munsi wa none rero mbwire umuntu uteze ugutwi Imbabazi TV gatatu, amazina yawe yandikishe mu gitabo cy'ubugingo, yandikishe mu gitabo cy'isezerano. Erega tugiye kwinjira 15 mu gakiza. Amasezerano yose uko Imana iyatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Cyuko na nk'Aburahamu yobuba amaso yawe, bari inyenyeri wizere amasezerano. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Mu mwijima wo mu nzira twizere Imana yacu, hasigaye umwanya muto izuba rikara. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Nubwo turushywa n'abantu twizere Imana yacu. Yesu niwe uzadufasha mu bitugerageza. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Nubwo turushywa n'abantu twizere Imana yacu. Yesu niwe uzadufasha mu bitugerageza. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Mu gihe tubuze inshuti twizere Imana yacu. Yesu niwe nshuti nziza izahorana natwe. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. No kubyo tubona mu isi tugumana ukwizera, mu ijuru tuzahabona ibyo twizera byose. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Nkusabye wizere, nkusabiye umugisha wo kwizera. Abantu batizera babirebesha amaso ntibabirye. Bibiliya iravuga ngo nuko umuhanuzi aravuga ngo uzabirebesha amaso ariko ntuzabirya. Uyu munsi wa none ubwo Burundi buraba Dubai, ubwo umuntu arinjira i Kanani, harimo abantu bareretswe kuri bubirebesha amaso. Ntube muri abo mu izina rya Yesu Kristo. Ubu muragwa, uhabwe Kanani, uhabwe gakondo, uhabwe umugisha. Ndi umuhanuzi, ndi profete, ndi generali. Niba ubyizera rero wikirize ngo ame, usenge, uririmbe, wihane, ukizwe, utonde urugamba, utonde umurongo, ibisigaye umukama gushyigikira. Mwami Yesu turagushimiye. Uri igiti cy'inganzamarumbo kandi uri isambu itarumba. Uri umugabo udatetereza abakwisunga.
wasezeraniye abatubanjirije mu isezerano rya kera urabishikana, usezeranira abadukurikiye mu izina rya Yesu Kristo n'abo twakurikiye mu isezerano rishya nabyo warabisohoje mwami. Mu kinyejana cya 3 natwe abuzukuruza b'Aburahamu turizeye ko amasezerano yawe yasohoje kandi uyashikije. Natwe rero turagushimiye ko dutoranyijwe. Amen.